Don pinini tum karbing long life team pen non mat ke ni likar jaba bangke labange koila mati ahawar sidolo lada koila mati ahawar along penangan ningkan hini ke thom son dolobon lada semelangso pualangsun do labangso semelangso langsun nono bangke penangan kache thang dolo Golaghat district pen chenglok Jorhat pen chenglok lapen rong berong thangara tum risui janga tum penangan kijui kelang phan non bangke semelangso labangso langsun along penangan non bangke thang lo labangso towar hello semelangso alangsun ke dama towar lo lapen lapu bangke phang cherok ke dama aling road lo labangke non matke towar ki kalilang sitame rabis thokoi oisi penangan ningkan labangso towar bangke selam los tapi non ke doboma government pen bangke towar bangke avelang lapu phang cherok pen chenglok penangan narong lapu ta dolo lapu penke lapu bangke koila mati lo chuki hola lo deithor lo lapu bangke pu chehlat melo lapen la so semelang so langsun pinini tum karbing long life pen ke bang nang ke humri athepi bangke labang so semelang so langsun ko sonsi litum dagara tum jasemet voreng ahawar pen voreng awar sai pen chenglok lapen ladak kijui kelang adim anso se renovation na sai pen chenglok kijui kelang adim anso se ke pachi thang je phansinil tu pini karbing long life pen na homri lo la se labang so semelang so langsun ko ansi kangjang ko ansi kelang me lapen kapre ka ahawar pen kijui kelang ari soi jang tum phanil tum pini chingki je than padu po lapen la dagarong sar tum da chamini tum chingki je than padu po sorgari gang bura pen chenglok dagarong mekar sar pherangke tum benali tum chingki po alang litum akisung ke boy jasemen la semelang so langsun pini bangke karbing long tourism department na hin pen deputy director pen chenglok krosahu officer tum pen chenglok pini na dag alang litum samen nang humri lo jasemet ke alang litum dag rong berong thagara tum bangke Karbiang Long Autonomous Council EM Law Tourism Department lapen water resource in charge akai retesing hi phanse alang litum chuphapon alam dolo lapen ladak local MSC phanta chuphapon lo stame alang litum kapega sai dukok pustame department pen se alang litum nang che toidun lo pini bangke tourism department pen ke banga thipi bangke la lo ilitum Karbiang Long tourism department pen ko sonsi la bangso semelang so alang sun anso se ke pache thangpon anso se renovation asai ko sonsi ke deng ponjima ko sonsi ke pamat ponunjima ko pipi scheme si alang litum deng ponunjima la bangso annual budget along aputhak alang litum dak nang homri lo la si pini litum stame un anke adimaklong nilitum Karbing Long live kelang aratum haniltum nang paklang bo tande la bangso video nang litum nang nilitum hala dak towar kok thompen phangcherok ke da ma towar la pen lapu koila mati pen ke bang nilitum la labang so semelang so alangsun ke bang labang so towar kok thom pen non nilitum kilometer ke thom an nilitum non mat ke dang please tame bangun tame dang pli ke la persona motor si bangun thar kalite bolero gypsy la son se ta car pinya su pen bang dangan bang na lu thonen la atema arleng hinido lapen ke motorcycle pine bangke bangun la si ladak bangke alang litum parking system lo pen lahai motorcycle ke kapre ka hawar pen risoi jang tum nangi juye tum sike bang lo lapen ladak ke nili phi bangke la nili phi bangke alang litum la son sitting ben patar ho bangke entrance a hemsu son si alang litum dak kim pon lo ladak si committee tum ani wang da inut bahini la person ki hona tum dolo ladak se alang litum gari motor parking adim la person se alang litum bipon lo la dak bangke alang litum ke tok pon bangke la lo parking entry tax pusi alang litum tok pono 4-wheeler bangke thongkep lapen 2-wheeler bangke inkoi lapen per head mate nud long siga kep se alang litum pathik pon lo la bangke no entry no permission la lo alang litum sama por alang litum kona por si alang litum damnangi la bang so por bangke dak bangke tok pon dak de la da bang location lo semelang so waterfall pulo lapen penangan atum social media long ke tok pon samelang so pusi tok pon rong samelang so lang so po hawar lep kaprek lapen seme langso lada bangke lang litung ketok bangke seme langso mate la bangso langsun ke thang bangke seme langsun pusi thang lapen lada bangke inglong long Johnson lapen lapu nili phike lapu ilir sengsang anglong side lo lapu ke lalo ili tum kar biara tum bang sok chutuki ason chutuki alang litum rit ke pan lapang so a thoilo la nil tum thek pon long lo dak pen sitame cameraman phanili paklang moning tung lang tha an lir sengsang atomon adim da lang me pik lapen adim da ing sam jet an pin
la pen lalo nilitum karbing long life pen pini nang ki humri athepi bang ta lalo nilitum mang adjustment labang su semilang so lang sun ko son si litum non het si amhang pathek lang kang puta non het lang non het si kang pulang stame labang su semilang so lang sun mang ke ningkan paru su silo labang so lang sun la dak kedo sidame labang so lang sun ani sike la puji kiju ke lang adim la puson che thangji pu la daga aratum da chini ne pijo peninun bahini tum kabor ipon la puson kabor ipon se alang litum hang pathek pon lo la pela dag rong berong thak rong saratum mekara sartum gangbura tum risoi jang tum chelang pet se alang litum towar sami hut pon lo semilang solang sun alang litum towar sami selam pon lo la pu dam krong towar keng pen dam krong towar ang alang litum semar pon se alang litum la lo inglong long jon la puson se alang tum hut pon si la puson step by step la puson si hut ponsi la puson si long lor horizon si alang litum sa puson hut ponsi la puson si alang litum ha semilang so alang sun andak pen kilometer si bakke dolang la dak pen ke kedam nang ji la sini tum karbing long life kelang ratum hanil tum la bang so semilang so alang sun samin tum napaklang ponpo la pen la dak rong asara tum do alang litum si dak cepatir pi pon lo alang litum pen le theni alam the arju punang puge krosa ho do lo krosa ho ande labang so langsun komentu ningkan si amhang pathek lo labang so langsun ba ke 2020 ningkan pen lo 2020 pulote non anke ningkan ke thom ningkan ke thom an running lo ningkan ante ningkan ke thom running de da piko pilo nali tum ke chelar ke che theklam long ke ka chelar thek amlong mane non ke thangta government pen ba council pen ni to thang facility nang kirap avelang ni tum rong pen si sita avelang rong pen si ni tum pu me thang si hem pen na pu an me thang chu si ku no pak pa si pu pan pi pon bom lo to war ta me tak pi pon bom lo la si lak rong be rong thak ba ang tan men ke wang atuma pasta me la so si ni tum si to war thik pi dun lo pen to war ja dun lo la pen na dak sta me ni tum isi parking adim ni tum munit tum kemang hu penana ar posta me la son do lo si tum dai sia parking banai lo la si munit tum aphan to war ni tum towara chekok ke thandun apasi tum da asai claim pon lo tikya ma video claim ma na si tadak ni tum isi parking sa si bunai pon lo stami ini tum salo triomi em stami arni siela tum kiju ki wang stami sia ka chi chak pon stami la tum dolo osela tum mitha pocket pen stami la bangso parking place adim ke bunai kangi pusi ala tum ka chi chak te kang du stami pini ani stami tum thek ponong le lang he la tum pini bang ke tourism department officer deputy director pen chenglo crossong tum ta ke bang pusar julong te nal tum pilon te non chingki dun po non bang ke ni tum ma ke non ma chingki dun de lang stamini tum pen isi memorial lang ke tok tang dolo kachu phapon ke la so alam the puthak lo man la bang so alam the puthak lo ni tum pini ate la semilang so ha war rongkwando la bang so rong bang ke non ma rong plido rong pri rong pri ara tum si chirung cherek lo rong pri ara tum si towar sa se salam lo la pen semilang so lang sun sam pachi thang lo samen nili niki pu kang tu mang ke non karbing long life ke la ara tum han ta nili pachini pon tung non semilang so ningkan ke thom lo semilang so lang sun kang pu pon non bang ke golaghat district pen chenglo jorhat district pen chenglo non heta nili thekon long na nagaland ben na ke bang do penangan risoi jang atum family picnic ke bang atum penangan ani bang same thek pon long lasi non aprang ben lang dam lu pute non bang ke visitor mate tourist atum ke bang do piglo lasi so non tum nang ningarong mo ningarong lo non bang ke yong sin council pas tami nang kirapon yong si na tum kam klempon pulong te anso se sir bang sa rong ma bang sa lang sun bang ke lang mi abolon do muchot pu sin tum ning thilo tang te ili tum penangan da karong sar tum dolo krosa ho pen chenglok la pen la purong hang sang ho pen samin tum ili tum penangan alam chingki than la se ili tum adima klong an kilometer si dolang dak pen ili tum keng dam jing la sila nal tum la bang so video nang lang no hadak pen samin ili tum tourist tum pen da kiju ke lang ara tum pen ili tum chingki than padu po la pen tourism department pen nang che toidun deputy speaker pen chenglok la pen krosa ho tum pen dan tum chingki than po na tam ili tum karbing long life pen semilang so lang sunan dam bom lo nilitum aprang deputy director pen chenglok officer tum tourism department tum na dam lo la pen nili phi la lo lang litum dak la puson se lang litum inglong ri rajai di lang se lang litum la puson pan pom bom za towar la puson munit pu chehla dor kroi la puson se lang litum atowar selam pon lo la pen lalak ar long sitami attraction of hana lang litum thanks mare churulo ke ba pot po lang litum dak tok jir pen lang litum na sar long athak lang litum tok pon lo
la pen adim ke lalo lang me pik ning sam dop ilitum karbieng long la puan ke lang me lan lir seng sang anglong la puan ilitum lang sun pen cheng lok ing long long jon pen cheng lok theng pi theng phang hako theng pi theng phang pen cheng lok ko alo ne ilitum karbieng long ilitum ni hang ni jang Assam hawar pen ke ilitum district hello hill district lo kelang me nai a district lo la silan kelang me dim ki ju kelang adim an ke ong la se ilitum on so se preserve ponji an so se ilitum langsun le preserve lo plote ladak langsun along ke do theng pi theng phang sita me nang reng dun po kang hu kang hi bang kompo la pen adim same phalang nu bang ke ilitum theklong le lo la sila son se alang litum dak kam one kam all la pen ma ingnon pu thanks chorulu pu dak hi friends pu ke tok dulo la pen like tha la puan na kelang me jo la an lir seng sang anglong nilitum pe dapat pen nilitum hadi furong su pi pen nilitum gari motor pen banglo la pen ladak dak phangchero ke da matowar kok thomalong nilitum gari motor chi bisi nilitum keng pen si banglo kilometer ke thom so se nilitum keng pen lok si ke banglo tang te la bangso la niliphi la puson si isi natural environment ang bong sila bang so lang sundulo labang so towar la puson le semar pon pustami tourism ben ko son si labang so da ke pamat pon thek poma anso se alira lona phan thema non man ke ingram su son si thek pon long lang bari khaut ke anso se non man ke arwi nang jang pi base to non man ke bab mo khada ching hai ulo nang chan bom lo mo phuri phurai do ta hai la si mo kiju ke lang tum ke bang sabo ke si sak do kok ta hai la si mo la hai lo la hai adim jong si ke pang thai pen tourism department pen jong si ke lang chari pon padu la pen kapek asam darshan scheme pen mla scheme pen jong si towara bang jase me towara bang motorcycle le ponun e posita me ekeng dama towaran ke me kangli de bang aveder nangji pen areling do nangji ala pen lapo ani wang ke pang thai phan stame da local committee tum phan esi fan ningkan sek pen lapo sona lang litum phan thik pon lo purde anso se labang so semelang so lang sun stame chi thang pon po tang te labang so video ni tum pe dapen ke bang niling ida kam thele Sitame ko pulang mena dim mena longri anso se pa thang pasen dung karbing long life se men dangan nang homri lo la se nili phige la lo la pu hakum nam do lo la pu son se kai project la showroom si litum dam nang po la pen la showroom jong si litum par lo pu ta punara lang suni samel thek bon lo tane nalang nun bom thanali la pu phang chero ke dam towar kok thom pen litum semelang so lang sun ke bangana la towar nil tum pina pen nil tum hadak ali kok thomalong nil tum gari motor chi bidet pen de keng pen lok se kilometer so se ke thom so se nil tum keng pen manglo la pen atowar bang ke pu munit dam khrong atowar chot lage bike pin eta banu ne lang thema arleng ar lok do ko posi la bang so alang sun ke lang dam phan ke hadak pen si gari motor chi bisi parking adim long pen si gari motor chi bisi nil tum keng pen bang nang lo same keng pen ke bang hustame atowar bang thang the litum ke bang ke dam bang ke thang ga sik sagabe motela lo litum tourism department pen punon asam darshan pen punon jong si mla scheme pen jong si litum deng pon lo bote labang so adim anso se kelang kiju kelang adim anso se litum pamat ponun la pen nili phi bang ke labang so kiju kelang adim along non market traditional litum mandu so son se alang litum kim pon lo ladak semelang so committee tum ladak bang ke non bang ke jong si haluhi sarpo tum mane alang tum ke seme lang so committee tum jong si chop pon bolode aluhi tum han jasemed kimung ki phi an kimung ben cheng lok jong si ke nangji pulote alang litum la poson si sik dang pon lo dagari so ijang atum la puge nili phi bangge jo dagani marli tum lo daga anim sumar tum lo harje ke misuk sugli bang mena karbia pindeng sumpot ben jo harje mi pik jo la daga semilang so dag local development committee rong berong tha kadu pen rong pli ara to tum do la rong pli ara ri so ijang atum lo la puge ni marli tum lo la pen la pu bangge alang litum jong si aluhi jong si alang litum Guwahati so jong si ladak kichu jong si traditionally litum karbi traditional kangmoy kalang dang ki up jong si chuji pulote ladak semelang so committee tuman by telephone se dame bate orders dame pinang po la son si alang litum ke sik dang dame alang litum thik pon la ba no mangke phaok si tun no bondi kalang lo lage biri ga duk si la son nak si nili phi ke la lo hala nili phi bangke la hello semelang so alang sun
alang sun ke thepik pe sitame labang so alang bu ke klo lapen adim ing samdop athema inglong pupu inglong arum si labang so alang chor bange dolo la sila hadak samin litum nang paklang pon lamang aman dulo lapen pini bangke Karbinglong tourism department na hinpen the in-charge law lapen water resource in-charge Karbinglong Thomas Council EM ke hai rite sing hi alangli chuke bang hut alangli lamchak chipi te kang si ladak ki jui ke langadim jaseme tourism department na hinpen council andar ke do labang so tourism department na hinpen kopisi semilang so committee tumhan pi unjima ningkan sekpen kopia sai kopi scheme si sarkar ben pi unjima alang litum pini ka chingwai chingsai mate adim survey phanse alang litum wanglo lasi ladak pini local committee tum se chingwai chingsai padu ponpo la pen ke local committee tum bangke la lo alang litum ke manga bangke asam darshan pen punote MLA scheme jasme MLA scheme ma ke nang so athema MLA scheme kali pulote towar bangke jasme long ledaji asam darshan scheme men kali pulote SOPD towar punon mate kapre ka towar same mate elitum asam darshan pen scheme atowar pusitame mate SOPD punon lahai towar ke MLA scheme pen si unchoji council pen bangela bangso ja kongawe same council pen bangke tourism department bangke unun eta alang litum ke IB pen chenglok tourist lodge pen chenglok la pen la food bridge pen chenglok la pen ason son bihe kha scheme mukhasi unchoji same towar pini towar pathenangji pulote la bangke asam darshan scheme pen sia kenang sot la se lahai hu elam same pini chingsai padupon po labang so committee non helang lang litum 2020 aning kan se alang litum sengpon posi arjulong lo lapen alang litum ladak semelang so local development committee po hin pen se alang litum nonang ko ke jasemet la gari motor ke bang tum han entry fees tame alang litum endun pola so tangka pen se alang litum la jasemet ke pangthi ra size tame alang litum deng pon lo tang te litum labang so dak ki jui ke lang aratum men tame litum chingki than patu pona তো তোৰ নাম তোমাৰ নাম দিনামণি কছাৰী হা দিনামণি কছাৰী ইয়াত আহি কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে খালি আপোনাৰ ৰাস্তাটো অলপ বেয়া আছে ৰাস্তাটো অকণ বেয়া আৰু তুমি কাৰ্বি আংলঙত বিভিন্ন ঠাইত তুমি গৈছা নাই ৱাটাৰফল চাবলৈ গৈছা নাই আগত অহা নাই বাৰু এইটো এইবাৰ প্ৰথম আহিছে আৰু ইয়াত আহি কেনেকুৱা লাগিছে এটা বহুতে ভাল লাগিছে লগৰ বন্ধুৰ লগত লগৰ বন্ধুবিলাক আহি ভাল লাগিছে ন আৰু তুমি ঘৰত গৈ কি বুলি ক'বা পৰিয়ালবিলাকক বা লগৰকেইটাক আৰু আহিবলৈ তুমি উৎসাহ কৰিবানে নাই কৰিম নিশ্চয় কিবা আৰু ৰাস্তা পদূলি কেনেকুৱা লাগিছে মানে ধৰক আৰু কি কৰিবলগীয়া আছে ৰাস্তা পদূলি এইবিলাক অহা যোৱা মানে অলপ গাড়ী সুবিধা হৈ আছে আৰু গাড়ীবিলাক ইয়ালৈকে আহিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে কিন্তু ইয়াত আহি কেনেকুৱা লাগিছে আচল কথা কোৱা আচলতে বহুত ভাল লাগিছে ন আৰু কমিটি ফালৰ পৰা যিমানখিনি টকা ল'ব লাগে বেছিকৈ লৈছে নেকি অতিৰিক্তকৈ লৈছে নেকি লোৱা নাই ঠিকে আছে ন যিটো ল'ব লাগে ইমানখিনিয়ে লৈছে ঠিক আছে ফটো চটো লৈছে নাই ছাৰ ৰিলছ বনাবা যাতে এই জলপ্ৰপাতটো আৰু ৱাটাৰফলটো যাতে আৰু বিখ্যাত হয় নে যিমান পাৰা তোমালোকে ৰিলছ বনোৱা ইনষ্টাগ্ৰামত দিয়া ফেচবুকত দিয়া ঠিক আছে ঠিক আছে আমি এতিয়া বৰ্তমান আহি পালোঁ চেমেলাংছো ৱাটাৰফল স্থলীত আমি আহি পাইছোঁ আমি পাৰ্কিং লটছৰ পৰা আমি নাই কমেও 3 কিলোমিটাৰ আমি খোজকাঢ়ি আহিছোঁ গতিকে ইয়াত আমি দেখিব পাইছোঁ বহুত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানে ডেকা গাভৰুসকলে আহিছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম যে এই জলপ্ৰপাত এই ৱাটাৰফলটো তেওঁলোকে ইয়াত আহি কেনেকুৱা লাগিছে আৰু তেওঁলোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ বিষয়ে সুধিম আৰু তেওঁলোকৰ ফিডবেকটো ল'ম যাতে চেমেলাংছো ৱাটাৰফলটো আৰু কমিটি ফালৰ পৰা আৰু কি কৰিব পৰা যায় আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কি আঁচনি দিলে ভাল হ'ব তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম হয় তোমাৰ নামটো নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী স্নিগ্ধা বাৰহৈ হয় তোমালোকে ক'ৰ পৰা আহিছা আমি গেলাবিলৰ পৰা আহিছোঁ ইয়াত আহি কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত আহি বহুত ভাল লাগিছে আৰু এই ঠাইটো ইমান ইণ্টেৰিয়ৰ প্লেচ ক'বলৈ গ'লে বহুত দূৰ আৰু গাড়ী ইয়ালৈকে আহিব নোৱাৰে তথাপিও এই জেগাডোখৰ কথাটো তোমালোকে ক'ৰ পৰা গম পালা আমি বৰ্তমান ওচৰৰ দাদা বাইদেউৰ সৈতে আহিছিলে তেতিয়া আমি গম পাইছিলোঁ আৰু এবাৰ আহিছোঁ এতিয়া 2 নম্বৰ বাৰ কেনেকুৱা লাগিছে নেচাৰেল ইনভাইৰনমেণ্টৰ ভিতৰত মানে আহি এনেকুৱা মানে জেগাত আহি তোমালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আৰু ইয়াত কি কৰিবলগীয়া আছে বৰ্তমান মানে আহি থকা দিনবিলাকৰ কাৰণে চৰকাৰ ফালৰ পৰা তোমালোকে আছে টুৰিষ্ট ফালৰ পৰা তোমালোকে কি বুলি আহ্বান জনাবা মানে ৰাস্তাটো মোৰ মতেতো অকণমান ৰাস্তাটো ভাল কৰিব লাগে হয় আৰু কেইজন আহিছে তোমালোকে আমি 7জন পুৰা দল হিচাপত আহিছে ফটো চটো পুৰা লৈছোঁ আৰু কাৰ্বি আংলঙত ৱাটাৰফল বহুত বিভিন্ন ঠাইত আছে তোমালোকে ক'ত গৈছা লাংবুকো গৈছানে গৈছা তাত কেনেকুৱা লাগিছে তাত বহুত ভাল লাগিছে তাতো বেছি ভাল লাগিছে ইয়াত আৰু বহুতখিনি কাম কৰিবলগীয়া আছে ন আৰু কি বুলি ক'বা চিকিউৰিটি ৰিজনত তোমাৰ কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি কোনোবা গাঁৱৰ মানুহে কিবা কৈছে নেকি নাই অহা যোৱা তোমালোকৰ ঠিকে আছে ঠিক আছে আৰু এফালে सर जी आप लोग कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से देखिए मैं कैमरामैन को मैं दिखाना चाहता हूँ मेरे पीछे हमारे संघ परिवार आई डोंट नो हाउ
ये लोग हम लोग सब अघोरी परिवार से हैं। अच्छा, अघोरी परिवार से, अघोरी परिवार से जी। हिंदू जो सनातन धर्म का होता है ना, ये लोग मतलब पूरा देश में घूमता है, पूरा ये लोग पूरा देश घूमता है। तो यहाँ पे यहाँ के आके ये लोग अपना शासन कर रहे हैं, यहाँ पे योगा कर रहे हैं। और देखिए कि किस तरह से ये लोग योगा कर रहे हैं। डिसाइड इट्स सो मच स्लिपरी इन दिस प्लेस, बट डिस्पाइट सो मच स्लिपरी इन दिस प्लेस दे आर स्टिल डूइंग देयर योगा। सो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ आपका हैदराबाद से। हैदराबाद हाँ, से, मेरा जी। नाम दिलीप नाथ है। हाँ। और मैं अघोरी परिवार से हूँ। मेरे अच्छा। गुरु का नाम शक्तिनाथ अघोरी, मेरे दादा गुरु का नाम रामनाथ अघोरी है। अच्छा। बरपथा में हमारा आश्रम है, शमशान अच्छा। है। तो अभी हम लोग गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सारे अघोरी जो हैं, गुरु शिष्य गुरु भाई लोग हैं, हाँ, हाँ। हम लोग सबको ये शमशान में आए हुए थे। अच्छा, तो ये जो है आपका कसम गांव में ये जो है बहुत अच्छा है। हाँ। मैं चाहता हूँ सनातन धर्म और भारत के जितनी जनता है हाँ। यहाँ पर आना चाहिए। और यहाँ का जो रास्ता है, यहाँ का जो मार्ग है, अगर असम गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट अगर इस पर नज़र रखे हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरे ख्याल से सनातन धर्म के जितने सनातनियों हैं, भाई हैं, और हिंदुस्तान के जो भी जनता है, हाँ। अगर यहाँ आएंगे तो उनको इस परिवेश में, इस प्रकृति के गोद में बहुत अच्छा लगेगा। हमारा सबसे विनती है कि आप लोग जरूर से जरूर यहाँ पर आइए। हम लोग तो नाथ समुदाय अघोरी, हम लोग तो भारतवर्ष में जंगल पहाड़, हाँ। ये तो हम लोग अपने साधना के क्षेत्र में घूमते ही रहते हैं। हाँ, हाँ। ये तो हम लोग का काम है। मगर हम चाहते हैं कि आम जनता, असम के भी जनता और सारे देश भारत के भी जनता यहाँ जरूर से जरूर आना चाहिए। तो आप लोगों को ये कैसे पता चला कि यहाँ पे ऐसा वाटरफॉल है? ये सब गुरु महिमा है, सब गुरु की कृपा है। स्वयं शिव गोरख गुरु का ही महिमा है जो हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं और हम लोग चलते रहते हैं। और क्या परिवर्तन करना चाहिए ये सम्मेलन से कमेटी की तरफ से? कमेटी की तरफ से हम कमेटी को और सरकार को ये आवेदन करेंगे जो यहाँ का जो रास्ता है, हाँ। एक जनता आने के लिए, एक आम इंसान को आने के लिए जो जो जरूरतें हैं, हाँ। असम गवर्नमेंट को सब कुछ फुलफिल करना चाहिए। सबसे पहले तो रास्ता और खाने पीने का व्यवस्था, यहाँ रहने की अगर व्यवस्था अगर लोग कर पाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। मेरे ख्याल से सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर से भी यहाँ टूरिस्ट जरूर आएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Ketika si Parlo pada mati along kijui ke lang adim lo isi semilang so pu ke cethang tenang anapor aning kan dolo ning kan ke thom an apor nang ni tang lo la sinon nang ke la bang so semilang so lang su na long kijui ke lang atum la dak ini tum kar biang long atang ni lim ni hang ma same wang ni nang lang lo la pen apar tame dak Assam angkang stame Dibrugarh Assam Guwahati kado bebas stame ladak Assam angkang bebas stame wanglo la panapar tame angtan bebas stame wanglo UP Rajasthan nanene bebas stame Halloween bebas stame wanglo la sinon na bangso langsun ke wang atowar apak gitu nile tum kilang dun kacingin sume me panajoksi ini Turium department along kaciradun officer to pan pini ala to pan kacuning riji bate kacipaklang i patana to pan chopalo nasi labang so kacopha ahut lake pini ning hang rap rap ladak pini semelang so along kidora rap arat lo pini ang ketong dun etun edar lo nile tum rong li arat pen samela to pan kacopha ani din klip ani tum chopalo kasi pinya porlang tum kadong ave asai che osi lang tum chipiduk si dadak Halloween adim stamya lang tum aking benwang lo nasi habit aruma tuwar namajo kuven gi hura tuwar cho stamya lang tum chipiduk si lang tum wang lo ase lang tum handa churo ren nasi pinya lang tum pan pini ni tum ninghang mate lang tum han ka churo mate lang tum chipachini phasin ninghang lo nasi non lang tumapan nitum isi masaso panong pido lang tumapan theo mani kadite mas kameni tu masapso pu ni maria himpen lang tumapan aluhita pachini lo matala tumapan isi kartu i pasini hanglo asinon nitum turium department along kami claim officer tumapan sini tum non hang sang ho lang le pati non ni tu so pati lang le pati pati ni hang
Tapi pertama alang li dia sang holo, alang li stame la son lo. Kurian department along, alang li stame kam ki claim dun. Alang tu staff silo, ini alang li pas stame ko sang ho. Bolo alang li pas stame itu sawet aman stame lang pas stame kartu po pasti ni Malaysia hin kana pan kapaturi pasti sini juga. kadom dia kadom La pena pertama pini ladak ini tuma pan karbiang long adang pia pan la bangso kak news channel long kelang atuma pan karbiang long live apan kelang arat tum pas tame alang tum kapacet hang atum lo la sili tum pini media perang kia bitum tum pas tame alang tum pan tame sabso aman alang tum pan kicipi pasi ning hang lo la sala tum ta vàng son tết teron sang ho lan le pas tame sabso kicipi pasi ning hang lo Selamat datang. Chalo kadom na. Kapan sao thang lo kuan bela Chong na na kumai ni masih non sana thang lo litum along na chetong don teran sang ho udi nang ni pas tame na pu media na tu kam cerap berapa la tu staff lo nang pas tame ya sudah staff la pertama tum nada koila mati tum kaikis tame tum ham birta na pakai tangki bang lo itu tinggi tang ho alang lu pas tame apa ya tame na pan tame